twaisa tulelomba ko mwana leupwa tulefwa mkatutwalile ko mwana kuchupo na imwe mwaikolonganika mwafwala nechitenge mwatilawe ninende twala mwana bana chite chiri ngoko kuchupo bize mayo mulume njebele kabiye kumyedu tawakotama na ine na mweba inesha abana benu baisula fulu munganda bati mutwala abana baba nenu kwisa kufyu ai mwainelo na mipepera lesa mikakule kuli fyonse fya mikaka akakule fya kaka abana benu akakule fya kaka echupo chenu akakule fya kaka abalume benu wikala muchupo wikalile shupikisha klabu ifintu fyalikosa. I declare as a prophet, receive your deliverance in the name of Jesus. Receive your deliverance in the name of Jesus. So always I declare, chose chishiri chakwalesa icha imini na mumwe obe icha imini na pabana bobe icha imini na pamakwebo yobe chitende kokunukuka na mishira ya chiko chinukuke 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 ngabari na tapaliokolea. I declare, receive your deliverance, receive your freedom, receive your deliverance, receive your freedom. Iwe na pepa watila reverandi ine mfuma kulupwa ifintu tafyenda bali tipo olupwa bali lutipo olupwa ulupwa lwalikakwa na isamu kukweba. You are the trailblazer of your family. You are the trailblazer of your family. Chala